Osjećate čudne simptome u telu koje lekari ne mogu da objasne? Energija koja teče kroz kičmu, pritisak u glavi, električni šokovi, emocionalne oluje. Možda prolazite kroz spontano buđenje kundalini energije. I niste sami. Milioni ljudi širom sveta doživljavaju isto. U ovom videu ćete saznati sve simptome, šta se dešava u vašem telu i najvažnije, šta da radite. Fizički simptomi. Najčešći znaci da se kundalini aktivirala. Prvi, energija u kičmi. Osjećate kako nešto teče kroz kičmu od osnove ka glavi, kao struja kroz telo. Drugi, toplota ili hladnoća. Talasi toplote ili ledena hladnoća kroz telo. Treći, trnci i vibracije. Trnci u rukama, nogama, licu. Telo vibrira. Četvrti, pritisak u glavi. Na temenu, između obrva ili u potiljku. Peti, tinnitus. Zujanje u ušima, visoki tonovi. Šesti, bol u kukovima i karlici. Osjećate bol u donjem delu leđa, kukovima. Ovo je aktivacija korene čakre. Sedmi, gmizanje po telu. Osjećate kao da vam nešto gmize po koži. Osmi, problemi sa spavanjem. Budite se u 3-4 ujutru. Energija radi dok spavate. Deveti, trza i tela. Telo se trza samo od sebe. Energija oslobađa blokade. Deseti, promjene u apetitu. Ne možete da jedete meso ili vam se menja ukus. Energetski simptomi. Prvi, struja kroz telo. Osjećate električnu struju kroz kičmu. Kundalini energija u pokretu. Drugi, toplota u čakrama. Osjećate toplotu u stomaku, grudima, grlu, čelu. Čakre se aktiviraju. Treći, fontana energije. Energija izbija iz vrha glave kao fontana. Kundalini dostigla krunu. Četvrti, energija u rukama. Trnci, toplota u dlanovima, ruke postaju kanali. Peti, povećana osjetljivost. Osjećate energiju drugih ljudi, mesta. Šesti, električni šokovi. Iznenadni šokovi u telu. Energija probija blokade. Emocionalni simptomi su možda najteži deo procesa. Prvi, emocionalne oluje. Intenzivne emocije, plač, bes, tuga, radost bez razloga. Telo oslobađa stare blokade. Drugi, praznina. Osjećate se prazno kao da ništa nema smisla. Ego se raspada. Treći, usamljenost. Osjećate se usamljeno kao da vas niko ne razume. Vaša frekvencija se menja. Četvrti, strah i anksioznost. Osjećate strah bez razloga. Stari strah izlazi na površinu. Peti, radost i ekstaza. Iznenada osjećate ogromnu radost, ljubav, blaženstvo. Vaša prava priroda se otkriva. Mentalni i duhovni simptomi. Brze misli ili tišina uma. Um radi brzo ili postaje tih. Gubitak osjećaja za vreme. Ne znate koji je dan. Problemi sa koncentracijom. Ne možete da se fokusirate. Povezanost sa svime. Osjećate jedinstvo sa prirodom, ljudima. Direktno znanje. Znate stvari bez učenja. Intuicija je jaka. Viđenje svetlosti, geometrijskih oblika. Treće, oko se otvara. Osjećaj prisustva. Osjećate da niste sami. Sećanje na jedinstvo. Ja sam to oduvek bio. Ovo su znaci duhovnog buđenja. Šta da radite ako prolazite kroz ovo? Važno upozorenje. Ne pokušavajte sami da probudite kundalini. Kada se pokrene, ne može i ne treba se zaustaviti. Prvo, uzemljite se. Šetajte bosonogi po zemlji. Jedite hranjive obroke, krompir, šargarepu, meso. Tuširajte se mlakom vodom. Provodite vreme u prirodi. Ovo pomaže da energija ne ostane zaglavljena u glavi. Drugo, prihvatite proces. Ne bojte se. Ovo nije bolest. Ovo je buđenje. Predajte se procesu. Ne borite se protiv promjena. Treće, tražite podršku. Razgovarajte sa ljudima koji razumeju. Pridružite se zajednicama ljudi koji prolaze kroz isto. Niste sami. Četvrto, ako je proces previše intenzivan, idite lekaru. Ponekad su potrebni lekovi za smirenje, benzodiazepini, da uspore proces i zaštite nervni sistem. Nema sramote u tome. Peto, budite strpljivi sa sobom. Proces traje 6 meseci do 3 godine. Ne forsirajte, ne žurite. Šesto, šta ne treba raditi? Ne uzimajte drogu ili alkohol. Ne izolovajte se. Ne borite se protiv procesa. Šta se dešava nakon što kundalini dostigne krunu?
Prvo, postajete fontana energije. Kundalini teče kroz vas 24 sata dnevno. Postajete živi kanal božanske energije. Drugo, fizičko zdravlje. Telo se regeneriše. Stare bolesti nestaju, imate više energije, osjećate se mlađe. Treće, emocionalna stabilnost. Emocije se smiruju, osjećate duboki mir i radost. Ljubav postaje vaše prirodno stanje. Četvrto, mentalna jasnoća. Postaje tih, misli su jasne, intuicija je jaka. Peto, duhovna povezanost. Osjećate se povezani sa svim što postoji. Znate da ste deo nečeg većeg. Osjećate prisustvo božanskog. Šesto, kreativnost. Ideje teku kroz vas. Postajete kreativni u svemu što radite. Život postaje umetnost. Sedmo, svrha. Znate zašto ste ovdje? Vaša svrha postaje jasna. Živite u skladu sa vašom istinom. Osmo, sloboda. Oslobađate se straha, brige i patnje. Živite u sadašnjem trenutku, život postaje lak i radostan. Ovo je vraćanje božanskoj prirodi, od pale prirode, kako Biblija naziva, ka originalnoj božanskoj prirodi. Kundalini aktivira vaše prirodne moći, ne veštačke, ne tehnološke, već one koje su vam date od Boga. Ovo je put ka civilizaciji 2.0, po božanskim pravilima, ne transhumanizmom i čipovanjima, već prirodnim buđenjem. Niste sami, milioni ljudi širom sveta prolaze kroz isto. Ovo je globalno buđenje. Čovečanstvo se vraća kući. Dobrodošli kući. Kada dovoljno ljudi probudi kundalini, cela civilizacija se transformiše. Dolazi nova era mira. Ratovi prestaju jer ljudi osjećaju jedinstvo. Dolazi era zdravlja, bolesti nestaju jer tela vibriraju na višoj frekvenciji. Dolazi era izobilja, siromaštvo nestaje jer ljudi dele i sarađuju. Dolazi era istine, laži i obmane padaju jer ljudi vide istinu. Dolazi era ljubavi, mržnja nestaje jer ljudi osjećaju ljubav prema svemu. Ovo je globalno buđenje, ovo je nova zemlja, ovo je božanska civilizacija. Gnoza i uvid, Miroslav Kiš, Eli